Shalom, selamat kaboro, selamat sitamu lante channel YKB Bahasa Turaya lante alloyate. Karena pemamatua la tabasa la tarangi sia la tanannung mai kami solanasang ta palaku pak tunduan pena masallo la untundik isia lembengki kakinan ta masambayang. Puang kapenambangki do suruga di mamase sia di kaboro kami lako kami angki adin siapa tuo unolai te katuan sia milo bang kanat tu atu yate lombasa kadami lakirangi sia lakinannung puang pena masallo rono mokani bengkan kaki nami puasa itu penangki nete kadami laki tandai patunno puang kipogoi angki Siria kamarampasan sia kamuparan dio mai kalemi saka kano puang launannung kadami akada-kada mo komilako kami lampuang ki Yesus Kristus ki masambayang amin. Papasantal liate dia lalamai Matius pasal 90 angka misa selako angka maapen napa surah kareba kaparanuan atau nurani Matius pasal 90 angka misa selako angka apa netunas pak basan talamai angka maa penna apa be kubasai karena pematua nakua sangadina tanda kalian diona Nabi Yunus na tampe mi tutawi to na male ya tulunna palandungan tanakua tanda kalian diona Nabi Yunus. Sulu solanasang biasa keden tahu mengalu batu mak dandi nape bali tahu kumua umbabutinna lan lino to temote buda mo tahu narua pak pakena belana patongan punala pak dandi dia mai to senga ya moto anna parallu mo didaka tubutinna keden tahu undan diki dari kesusi to salah raka tuto parisi sia to saduki umpalaku tanda lagu pong Yesu kumua mana saya moraka Mesias sitongan na taeraan na salah apa ya ke dipelalan ni tae moraan na paralu umpalaku tanda kenala marang atongan nitu tanda kalian na pogo pong Yesu susinna mo tuto masaki di napamaleke siya umpakan de tau di mga saabu nabuda pa senga-sengana da dia tu nadakaana to may to parisi siya to saduki lako Yesus itongan na nairi maaposanga siya unggaraga punala ulelian ya mo to anna tae naturui pong Yesus tu palakunna sangadina napokadan pangadaran diona tanda Nabi Yunus. Kumua nasua pengamatua tu Yunus male lako tondong Niniwe. Apa male unola lalan senga. Saya lako nampel lo bale talungal lo. Ya tu tanda na Yunus ya mo tu umpatu kapeng katobaran sia kasalamaran. Puang Yesu minta malino to mate. Anna malimbangun suleton na Allah mapentalung. Ulendui tanda diona Nabi Yunus umpa kilala ki ikumua si patu ki itung mengkatoba anta sule mapatongan lako puang susi to Niniwe sule mengkatoba anna pasalama ini puang matua amin. May kami takur semangat itu karena puang tamas sambayan o puang kur semangat tu kadami umpama nasa ilako kami kumua maleso mo di pesabian lan karami kumua inang Yesu yamo Mesias puang sia juru salama mau pa tumintu to mapatongan lako kalena bilan nayamo lalan kasalamaran na tonton kita manda tu kapatonganan niya to ang kitoy ang kipotuoy
tu katuan marendeng katuan selakona tu dikamasiankan lan puang ki Puang Yesu. Tunduikan no puang onulit katuan pemana itu kesalamaran di mekalemi kipake melo te katuan situru kaboro omi. Lampuang ki Puang Yesu ki makur semanga sia mas sembayang di kalemi. Amin. Salama.